gatatu yomul jumu'a oya cyangwa ku munsi wa gatanu yomul hamis oyaye Imana yari igikora umunsi Imana yashyize mu byagezwe 10 ni uwo munsi w'indwi. Ibyo rero niba bikubabaza cyangwa utarabitahura n'ubitahure kiretse gusa aba bavugira abana bagenzanje cyangwa n'abandi niba uzusanga bahenda abantu kandi inyandiko zizwi zumvikana zigaragara. Turi kubona hemwe yego. Ibi rero ni mpamvu ndibaza ngo ni Bibiliya bivuga gusa oya cyangwa ngo Uwiteka ngo afise icyo yakoze muri ibyo bisate mbere. Ibyo bisate ni inyandiko z'Imana niba bemera yuko Imana idahinduka kuva 32 ku murongo wa 16 32:16 kuvayo niyo ari amajambo atubwira ngo ibyo bisate byari bikozwe n'Imana yego kandi inyandiko zikorongoshowe kuri byo zari inyandiko z'Imana. No kuvuga Imana niyo yanditse wibuke kuziriza umunsi w'isabato ku bisate kabisa. Ibyo rero wumvise baragata cyangwa banyuranya ni ukwironderera umuriro byonyine. Ni nk'uko abantu b'Imana tuza kuva ngaha atanamwe batweretse yuko Imana yo yarahagaritse ibikorwa ku munsi wa gatandatu w'ijuma oya cyangwa Imana yo yarahutse no kuri uyo munsi oya. Tuza kuva ngaha ari utuntu gusa two kugira ngo barondere ingene bafasha Satani kwinjira itegeko ry'Imana mu mabwirizwa y'Imana. Ibi rero kunyene mwumva byanditse niko kandi muza gusanga muri ibyo bindi bitabo byanditse. Hanyuma wumvise isabato si dini kandi isabato si umuntu oya isabato ni itegeko ry'Imana. Isabato si igihugu oya. Ako ni n'agatazirano abanyamadini cyangwa umuntu uwo ari we wese yananiwe guhindura kuko isabato si Kirundi ariko indimi zose wumva ngo isabato. Wagenda mu Gifaransa ngo saba, wagenda mu Barabu ngo sabti, hose usanga ko kazina karabanagiye gukura kuko niko gatazirana Imana yahaye umunsi w'indwi kugira ngo nibiducange. Mbere nubwo ubugomba guharura iminsi nimubona abantu bibacanga Imana yari yarabivuze. Abarewi 23 ku murongo wa 15 yari yaravuze ugomba guharura iminsi ntabwo guhera mu munsi ukurikira ngo ijuma gutitangura rimwe nkuko dora tubyumva bene wacu. Aravuga ngo ntabwo gute kandi muze muharura iminsi. Ushaka guharura iminsi Imana avuze gute kandi muze muharura iminsi uhereye kuri uwo munsi nyene ukurikira isabato. Nimuze mwibeshe bantu b'Imana nkuko uzawumva ngo mu guharura ngo yamuri sabti yamuri ahadi mwibwire nawe ugahera ngo indwi rimwe kuko ahadi ni kuwa mbere. Ibyo biharurika ngo yamuri sabti yamuri ahadi yamuri tunanga cyane ngo yamuri hamisi. Ibyo byose bishobora kubikurikiranya gutondeke utahereye umunsi ukurikira isabato kuko uti yamuri ahadi kuko ni kimwe aho uraza kubitora neza mugabo ukaza kuvanga uzobwiye mu rutubi. Umunsi ukurikira isabato ni rimwe akantu gusa njima sinzi njyana ko nyine bazava bagahindura. Genda muri Mariko 15:42 akajyanye n'uko umunsi uhera ku mugoroba ku Bisilamu atari Umuyisilamu yiyobanyije nabo nyene uko Bibiliya bivuze aka kantu baracagasigara. Umunsi utangura ku mugoroba 42 aravuga ngo yego 15:42 maremo nimuye kitubwira ngo yego bugorovye kuko ari umunsi wo kwitegura niwo munsi utangurira isabato. Isabato ntabwo itangura mu ijoro itangura bugorovye kandi ku mugoroba w'umunsi wo kwitegura. Kandi wumvise isabato ni wumve yuko bayitegurira biranyuranye n'ikintu cyitwa ijuma. Ibyo biranyuranye ntibinasa n'amategeko nasa ngo guheraho nyine Korani 62 usoma umurongo w'9 no w'10. Ibyo biranyuranye
mu gishingo cyaho Imana ivuga ngo kora mu minsi 6 uruhuke mugabo bobo sivyo barindirazana gusa nivuge hagarika ibikorwa bya gusenga amasengesho aheze niba wari kurima bandanya urima nta mana yigeze kugira ibyo bintu niba bazi kuhinduka araza kutubwira ingene bihinduka 62 egome umurongo w'icenda n'uw'icumi ego niho hari amajambo akomeye cyane tubarira ngo 62 icenda enyi muri amini mwebwe mwizeye tukiadhiniwa kwa ajili ya Sara siku ya Ijumaa ati nihaba babahamagariye mu masengesho kuri uwo munsi wa 6 nendeni upesi ati nimugende munyaruka kumtaja Mwenyezi Mungu na acheni biashara kuvuga bahagarika ibikorwa baje gusenga kufanya hivi ni bora kwenu bandanya ikiwa mnajua hivi basi fanyeni komeza 10 na itakapokwisha sala ngo masengesho aheze tawanyikeni katika ardhi ati nimuca musubira rero mukwiragire mu isi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu ondere imigisha y'Imana wibatunga muvi igidina n'isabato bahembe kuko isabato Imana yarahagaritse iduha rero ifata iryo tegeko igiriza mu byagezwe 10 mugabo haje iyindi Imana yo ibabwira ati nimumazana ku munsi wa 6 ku munsi w'indwi hagarika ibikorwa gende musenge bahamagarwa n'ingendo amasengesho aheze muca mugirane muca mugenda gusanza bandanye mukwiragire mu isi bandanye mukora ubwo rero aho nishobora kuruhuka ibyo sivyo kandi baraza kutubwira Imana ihindagurika yavuze ibi bintu kandi iyo yari yanditse ikandikisha n'urutoke rwayo ati toye mu minsi 6 nuko nanjye naremye guhera ku munsi wa 6 ku munsi wa mbere nkageza ku munsi w'indwi ibikorwa nkarangiza nkaruhuka ibikorwa byo kurema hanyuma mwongera nkawezagira abariko namwe mugira iyi Mana rero naze kutubwira yahinduye ikashita ifata ku munsi wa 6 kandi naho nyene nimba batatubeshe aze kutubwira hagati ya Ijumaa nuwe munsi Imana yinjije mu byagezwe byayo kabisa kuko ibyagezwe biravugwa muri Qur'an ikibazo wagisizeho none ngaho Qur'an indwi ijana na 50 Qur'an indwi ijana na 50 suko ibyagezwe 10 bivugwa muri Bibiliya gusa oya na hano babagabo bane bari busuye umurongo barawushiramo tangura wase baravuga ngo avuga gute na aliporudi Musa kwa watu wake ile Mose Imana alimo ibisate yagarutse hali ya kuwa amekasirika yajashabuye cyane na kuhuzunika kwa kusikia hayo visumwara yumvise ibyo alisema yavuze gute unaibu mbaya ati ububisha cyangwa ububi bungana uko mmelifanyia nyuma yangu baada ya kuondoka iryo shano mwakoze nyuma yanjye mvuye mvanye namwe je ati mbega mmeitangulia amri ya Mola wenu ati mwoba mwibangira igitegeko cy'Imana mukafanya yenu kabla ya kujua atakayokuamrisheni mukora ibyanyu mutarazi ibyagira bategeke na akazitupa zile mbao hanyuma atarata bya bisate zilizokuwa zimeandikwa sheria za dini yake zari zanditsweko amategeko agenga idini rya Mose na akakamata kichwa lindira haleluya amen ikibazo ni iki gikurikira ishambere bagishitse ibyagezwe byari ku bisate by'amabuye ibone kujana hariya ibyagezwe byari ku bisate by'amabuye 10 ngo ibyo nibyo byari bigize umushinga w'idini ya Mose icyo ni cyambere turi kubaga yemwe muze banzuri ntarabaza ikindi mutama wewe ndamiyano arataniye ibyo wamutanga shirako kimwe uko wabaza ikibazo shire yiwe umiriza mbega n'ibidini rya Mose kuko Mose bamwita muri Islam n'ibidini rya Mose umushinga w'idini rya Mose byari byagezwe 10 sawa mbega idini ry'Umuyisilamu umushinga w'idini ry'Umuyisilamu ni byagezwe 10 nk'uko idini rya Mose byari bindi icyo ni cyambere bashirira hajya ndabira kandi muze kumviriza zanira kukabayekamo ukashirira kuko tuzi idini ry'Imana ari ryo Mose yasengamo
ukunyene Korani tubwira ngo umushinga w'idini byaranga Mose cyari cyagezwe cumi kandi mu byagezwe cumi Imana yashyizemo isabato batubwira rero ingene Imana yoba yarakuyemo cyagenza gute Imana isokore isabato hanyuma yinjizemo ijuma nimba byarakunze baze kubidusomera turajyana yemwe kuko nabo nyene abisilamu bari ngaha abandi boshobora kutubwira umunsi ijuma yahereyeko nimwumva ndi kubivugira mu bantu gahere baze kuduha n'umurongo umwe baduha ukwezi baduha umunsi baduha n'umwaka ihimbazwa ry'umunsi wa gatandatu ryahereyeko hano turajyana mugabo ibitabo by'Imana birerekana umunsi wo kuruhuka ko ingene iryo tegeko rikomeza kubandanya Korani 4:47 4:47 muri cya gitabo cy'igorora havuga gute 4:47 haravuga hati nyarutsa 4:47 aho zanahageze ni muri kwa kitabu mwege nahawe igitabo aminini turayateremsha mwize ibyo twabamanuriye yanasadikisha yarayo nanjye ati byemezanya n'ibyo mufise mwebwe kabla ati tutaragira kabla tujazigeuza nyuso ati tutarafata mu maso yanyu tukazipeleka kisogoni tukazitwara tukatwara mu ngomokomo au cyane kabla ya kuwalani tutarabavuma kabla tulivyowalani watu walioharibu utukufu wa Jumamosi ati tutarabavuma nk'uko twavumye abantu bishe ubweranda umunsi w'isabato na amri ya Mwenyezi Mungu kandi itegeko ry'Imana lazima kufanywa ritegerezwa gukorwa akandi kabazo ko Korani itubwiye yuko itegeko ry'Imana ry'isabato ritegerezwa gukorwa mbega murarikorana bugingo n'ubu weka pale jiwe tunakuye nawe turi kibazo tubona muri Korani kandi muri Korani ndaza kuronka n'imirongo 50 yemeza isabato mugabo bwaba Korani yose nani 200 baza kumva ivuga ijuma ibiri yonyene sinasabye itanu agomba tuze kuhayanisha mu gitabo cyabo imfasha kuko cyo ni igitabo cy'imfasha nyigisho kuri jewe kinyoborera kuri Bibiliya kugira ngo tumenye Bibiliya neza Korani 2:65 2:65 nibwo inyandiko itubwira ngo ngenda kumva inyana na Korani ishigikira itegeko mugabo bobo nta ni 30 baza kuronka ishigikira ijuma cyane bivuga nk'uko ntibongeza vuga twumve na kwa yakini mmekwisha kujua habari za wale walioasi miongoni mwenu mwaramaze kumenya amakuru ya babandi bahakanye muri mwebwe katika amri ya kuheshimu Jumamosi ati kuko kubahiriza abakoresheje ijambo Jumamosi kugira ngo namwe mubitahure iyo bavuze Jumamosi niyo yamuri sakti cyangwa niwo munsi w'indi wiki kugira ngo mubitahure kabisa turajyana yego mwumvirize rero bariya baba barahakanye byagenze gute komeza katika amri ya kuheshimu Jumamosi basi ati rero kubw'ibyo tukawaambia ati cyo babwira kuweni manyani wadharirifu bariya bantu abikiye n'abarimbo sibyo ati bariya bishugerana bw'isabato ati ni muri ngende zigengereza bashobora kwikuramo kumva ko batarimwo sibyo komereze hasa muri tumwe ko hasa kwa hivyo ati kubivyo tukaifanya adabu hiyo tutadufata hicho gihano kuwa onyo kwa wale waliokuwa katika zama zao iba nitegeko n'imuri kuri abo bantu na waliokuja nyuma yao bagiye kuza inyuma kandi nabo nyine byabaye n'imuri kuri bo na tukaifanya hanyuma tutadufata itegeko n'ingende zitegeretse ni mawaidha kwa wamchao Mwenyezi Mungu ko ari ibyigisho bari babwirizwa kwigisha abantu bose bavuga ko bubaha Imana haleluya amina aba baravyigisha yuko ukengereye isabato abanyingende itengeretse baravyigisha mugabo bararekana abisilamu bagahonyanga iryo tegeko kugira ngo baze bagume b'inkende zikengeretse n'ababaye abishwe nk'uko babwirizwa kurya umuriro Imana rero ifashe bantu b'Imana
mwamaze kumva niwe munsi Imana yahezagiye, umunsi Imana yahezagiye, umunsi Imana yashyize mu byagezwe 10 baze nabo batubwire noba nabeshe cyane navuze ukuri kabisa. None ni maswali amashimo cyane. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ishuri Imana rugira byose amahoro y'ibisagara ko numa Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aba bantu baro umupfi yabapfanye ari mu Sabato bagerageje kuraba ko tumaze iminsi dufise umupfi yadupfanye ari mu Sabato akaba ari karatumukirako. None ni bande badufasha kumuzika reka wasiho twegere ku Bayisilamu, ariko baza gusanga b'Abayisilamu na wa mupfu atabaraba. Reka tumusubize gusa hama yimenye kuzika umupfu wiwe kuko naturaba. Naho twokubwira tuti ku munsi wa Ijuma tunabikwemerere uzoze wigisha Isabato mu musigiti nta n'umwe azopfa gukurikiye ku Isabato kuko ari umupfu ataturaba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Reka banza nifashishe igitabo hajya cyitwa Changamoto Tokamatika cyanditswe na Katolika kivuga kiti kuki abaporoti nabo kurikira umunsi w'Isabato. Mu bihumbi by'abakirisitu bari ngaha mu Burundi hagaca habaho abantu 3 bari kurusha bakumira ku Isabato nka ya Nyondwe yomira ku Rusato inka yapfuye kera. Agaca baba mu bintu byose waje kubifatikanya n'Abasilamu. Kugaho yasomeye kwanza kucura bisondemo nikiraba umuyisilamu. Nibyo rikadendekeranya byose ntibiraba umuyisilamu. Naho uravuga Isabato twaguma twitwegera gusa turagutwenga. Hari impamvu tugiye kugutwenga, ndahera ku iyo mpamvu hama ncenca aho waciye. Simbanza mfate buno buntu bw'iwawe ndabyegeze hano 5:15 musubira mu byagezwe. Impamvu ya mbere bitaratura igitabo cyo gusubira mu byagezwe 5 umurongo w'15. Naam, muri ya Bibiliya nyene yera. Naam, imwe bagenda mu kwanga igipimo cy'ubushuhe. Naam, inyandiko irababwira iti naam kandi uze wibuke yuko nawe bari mu buja mu gihugu cya Egiputa kiweje wowe Imana yawe nagukuje ukuboko kw'ingomezi kandi kubanguye. Nicyo cyatumye mbikugera kuziririza umunsi w'Isabato. Abanyayisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa bamaze imyaka 430 bari mu bugaragwa bwa Sinayi. Basubira kubibutsa amategeko ngo muze mwibuke ko namwe mwari mu buja mu gihugu cyane cya Egiputa. Mwumvirize impamvu Isabato yabayeho. Nicyo cyatumye jewe Uhoraho mbikugera kuziririza Isabato. Abahawe Isabato ngo nabari munzi mu gihugu cyane cya Egiputa. Reka tujye kubisigura neza. Egiputa ni Misiri y'uno munsi, igihugu cy'Abarabu. Abanyayisirayeli babaye abacakara Abarabu ba Misiri imyaka 430. Imana rero ibabonye kubakura ikabarokora ikibaha iki Isabato kubera yuko bari mu bujahehe mu Egiputa. Aba rero n'abacakara bahawe iki Isabato. Reka rero tugende hariho ba bosi aribo Banyamisiri n'ibindi bihugu nk'Uburundi nabwo rero twari ba bosi tutabaye abacakara b'igihugu na kimwe. Hakabaho rero igihugu cy'Abanyayisirayeli cy'abacakara abaca bahawe iki Isabato. Ibibazo birasobanutse neza, tugende buke baratahura tu inshallah. Uno
munsi ejo bajya bavuze ko bakurikira abanyayisirayeli bakurikira babaja bafatikanije n'ababaki n'ababaja. Aba rero niyo mpamvu babandanye bakurikira iki isabato kubera nabo nyene bifatikanije n'abaki n'abaja. Hama rero natwe rero twagumye turi babosi babaja. Jameni jewe bosi wanashaka kwiki itegeko ryaje riraba abaja. Nimwahaguruka rero ngaha uze kuza uvuga uti abanyayisirayeli ntibabaye abaja, hama Imana ntiyabahaye itegeko kubera barabaki barabaja. Mundani akabuye ka mbere twazaga abana gashikire ngaha nanje tora yo nyine oya anza kuyatura amaze gufata ikibazo usubiza. Okay, abanyayisirayeli ntibarabaki abaja, sibyo? Itegeko ntibarihawe kubera babaye abaki abaja, kugira uwo murongo waje bigaragara yuko atari wo. Aho karamusika akafata n'umuntu yawushiye yici Teri boss sabato ni ndaho akubwiye amategeko y'ababoyi n'amategeko y'ababosi. Itegeko ry'umuboyi shabwe umubosi oya nicyo gituma umuntu hari itegeko ryamugenze turabijako. Abo yatanguye kuvuga ngo yahereye ku itanguriro kabiri hera ku murongo wa mbere. Itanguriro kabiri umurongo wa mbere. Inyandiko iragira iti ijuru n'isi binonosogwa kuremwa n'ibirimo byose by'isinzi. Jamani mutuze ijuru n'isi binonosogwa kuremwa bene ibirimo byose by'iki by'isinzi. Aho hari ku munsi ugira kangahe? Indwi. Jamani Imana iranonosoye yakoze ntiyakoze? Yakoze. Ni Filisa Zaburi 90 umurongo wa mbere bana twaze gufatikanije ngaho. Zaburi 90 ku murongo wa mbere. Aha yaza kuba ari umwarimu yari kwanza akatubwira ati ijambo isabato rikomoka mu rurimi uru ryaje mu mpamvu iri ni kuri isabato abaja nibo barihawe nta kintu. Inyandiko igira iti mwami 90 kane Zaburi kane. Naam. Umurongo wa kane agira ati naam, kuko imyaka igihumbi mu nyonga zawe umeze nk'umunsi w'ejo hahise. Ugiye gusoma no muri Korani umunsi umwe w'Imana ungana n'imyaka igihumbi mu myaka yacu. Imana yo ku munsi irindwi iranonoseye kurema, ihejeje iragira iki? Iraruhuka. None ko yahejeje washaka ikikora iki? Kandi yagize iki? Yahejeje yakikoze. Hanyuma uwo munsi Imana yaruhutse ku munsi umwe ungana n'imyaka igihumbi. Nawe uwo munsi wawe w'Imana ucuhara mu bihano by'iwawe ucuharura gute? Ku munsi umwe w'Imana ungana n'imyaka igihumbi, nawe ucumara imyaka amajana ngahe kugira ungane n'umwaka y'Imana? Atazana ikinyoma bavuga ko nk'iki kinyoma ciwe yaza gukurikira n'abantu b'abasomyi cyohavuye kiba kinyoma na international. Widini rya Mose ngo ryari byagezwe 10 atari sonagira. Mose yahawe igitabo cy'ibyagezwe cyitirirwa amategeko. None amategeko n'amategeko 10 gusa. Mose yahawe amategeko abahinga bavuga amagana 618. Inyuma yaje amategeko 10. Mbega Imana yabwiye Mose ati ntihaze hagire uryamana na nyina. Ni itegeko si itegeko? Ni itegeko. Icyo rimwayo 10. Reka ubuzo kwica umuntu nawe yicwe. Icyo rimwayo 10. Reka icyo si itegeko. Wagiye wendera ku gategeko kamwe gusa muri abo 10 n'ayandi arayareka nawe ntiyakeneye nako neza ariko no Mose aragukorokana. Atavuga tuti Mose yarafise idini ry'ibya
n'ibyagezwe. Reka tubaze turabe mbega Mose, idini ryawe ni ibyagezwe cyangwa uno mugabo ni umunyabinyoma? Korani 14:4. 14:4. Banze musore idini n'ibyagezwe si bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Na Musa akasema, na Mose aravuga tuti, enyi kaumu yangu, ati ewe bantu banje, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, mwaba mwebwe mwizera Imana, basi ati atanye mtegemeeni yeye kama nyinyi ni Waislamu kweli. Ati ni mwizere Imana nimba mwebwe muri Abayisilamu buku kweli. Musa twetwazi yuko yari Umuyisilamu, nabo bari kumwe n'abaki n'Abayisilamu. We Bibiliya nawe urabyemeza ntabyo wemeza ko none Musa abantu bagifata ibigenzo nk'iya Musa ari Abasilamu? Kuvayo 3:5 maelezo inasema hivi, naam, kwa Waislamu, ati kwa Waislamu kuvua viatu, kukuli viatu bado ni ishara ya kawaida ya heshima, ati ni kimwe mu bimenyetso by'icyubahiro wakati wanapoingia msikitini. Iyo bingiye mu musigiti, uyusome ndavuga ati Imana yabwiye Mose ari gutanga, Imana yabwiye Mose ati kuribira ikiraga ati ku Bayisilamu n'uno munsi kiracyari ikimenyetso cy'icyubahiro kubera bijyanye na Musa w'Umuyisilamu. Ntabwo rero idini rya Musa ryari ryagezwe 10. Inasema vua viatu. Bamutuze nimba idini rya Musa ryari ryagezwe 10, ni gute nawe yita Umuadventiste w'Umukristo? Idini rya Musa ni ryagezwe 10, yaciye Umuadventiste gute w'Umukristo? Kandi Musa idini ryiwe ryari ryagezwe 10, kuki atitwa uw'idini ry'ibyagezwe 10? Akabazo ngako avuye aho atayongera ko ikindi yasomye kuvayo 28 ngo amategeko ngo ntuze ngo ruziriritse ngo n'ibindi bintu by'ibyago. Reka ariko ngende kuri Yesu yararavye amategeko yose y'ibyagezwe asanga yaratayigiye, acavuga ati guhera ku isabato ibyo bindi byose nta kamaro bifise. 12:8 Mariko 12:28 jane na Yesu inyandikira iti, hazumwe mu banyabwenge b'ibyanditswe, hazumwe mu banyabwenge b'ibyanditswe umuntu babazanya Abayisilamu tubikura. Reka Yesu arikureko rero ince kuri Yesu mwamwe 10 yakureko yikureko nanjye muweka aha incenda gasubiza nubake bitu watofanya haraka. Yumva babazanya menya ko bishiye neza. Naam, aramubaza ati ibwirizwa ry'imbere muri Yesu ni irihe? Yabajije Yesu ati ibwirizwa ry'imbere muri Yesu ni irihe? Yesu aramwishyura ati iry'imbere ni irihe? ngo nimwumvire muri Isirayeli, Uhoraho Imana yacu ni wowe Uhoraho wenyine, kandi mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose mu bugingo bwanyu bwose mu bwenge bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose. Irya kabiri ngiri. Yesu ati irya kabiri ni ngiri, mukunde bagenzi banyu uko mwikunda, nta rindi bwirizwa risumbayo. Yesu ati mu mabwirizwa 10 nta mabwirizwa asumba angahe? 2. Wewe na Yesu ninde twokwigira ko atwigisha amabwirizwa mu buzane 10? Yesu yazanye 2. Yesu ati nta rindi bwirizwa risumba ayo. Ingore rusumbe Yesu apatele wese ngo twarikuyego tetugiye kuri Yesu ngo nimuze kwibye bashobora neza mwibezi gate yanjye mumigire murangireko twamigireko twafashe bya bibwirizwa 10 dukure bangahe? 2. kw'Imana rimwe rudende no gukunda mugenzi wacu. Nawe ni gutariye saa 6 wese muturakundana tumugaburira ibyo ngo twawufise ibyo nta kibazo mugize ki dufise. Nta rindi bwirizwa risumba ayo. Ayanda kurikirana twigiye kurinde kuri Yesu. Yabwirizwa tuyacomoye muno ikibazo gazi wawe wewe na Yesu yatubwiye ko atayandi mabwirizwa asumba ayo 2. Ninde twobwigirako? Iko daraba n'ubuhanga n'ubundi burongo bwose yatanze cyangwa nabwo mego nta karoka zima kari n'ubusoka zima cyari muri Korani, ariko acasuye mu barewe 2:3 igitabo cy'Abalewi 2:3 inyandiko iragira iti, irayumvirize neza,
kandi muze muharure iminsi muhereye kuri uwo munsi nyene ukurikira isabato ari uwo munsi mwazaniyeko umukama w'ishikanwa ryo kuzunguzwa tuza Abisirayeli abari bahawe iyo sabato bahawe n'ingene bazokoresha kalendariye yabo. Jewe ngaha mu Burundi ariko nayo basabye ntabyozi utuza kuzanira kalendariye imwe mugira ko irenze kalendariye ya Gregori mwebwe mugira ko kalendariye ya papa mutuzanire kalendariye y'iwanyu muharurirako kuko n'imyaka muturije muri ngambo Burundi ni myinshi mwebwe igihe kalendariye iwanyu muragira iki murandika ndabisabye muze kuza mutuzanire ngaha kalendariye y'iwanyu mugira ko mu guharura nawe ko mutashyirira kwiyi ya papa Gregori wa 13 iwacu bayisilamu bise kalendariye yitwa hijiriya kene umusigiti tukirangamisi cyitwa hijiriya nawe kweli nimba kweli muri abanya-Israeli b'ukuri mwarabaja mugahabwa isabato mutuzanire kalendariye y'iwanyu mukoresha niyi anakuraba igena batumirwa w'abakristo tuba twese twarangiye tuje kuri Korani 3:62 umurongo w'ice ijuma hamasigure ijuma nce nidarani hamace tukurindira rero guparaganya ibindi ikibazo nk'iyi 6:2 umurongo w'icenda mbanje kwiga koramo anine na satani yavumwe izina ry'Imana nyir'imbabazi nyir'impuhwe enye muri banini Imana tugatega abayisilamu enye bayisilamu mwizeye kukibagiriye kwakiriya sala siku ya Ijuma nihahamagarwa umuhamagaro ku munsi wa Ijuma gusenga Ijuma nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu ni munyaruke mugende muri Hazimana nacho ni biashara ni mureka biashara kufanya hili ni bora kwenu ikiwa mnajua basi fanyeni na itakapokwisha sala isengesho liheze tawanyikeni katika ardhi ni musandale kuisi tafuta fadhila za Mwenyezi Mungu kilo ndio riziki tuza nta munsi n'umwe Imana yigeze iha akaruhuko abayisilamu ako karuhuko abayisilamu buze karondera ntikaba dasubiramo kama twiyanye kuba biragoye nta munsi n'umwe Imana yahaye umuyisilamu akaruhuko iza kumuha akaruhuko yari kumuha n'akaruhuko kinda yari kurya uko yaruhutse ariko abantu baguma bagira iki barya byangombwa biguma bigira iki bironderwa imyaka mwejeje gusenga bandanya mukora ikibazo mwebwe muruhuka n'uno munsi ngo mwaruhutse amazu mupangishije abayarimo bayasohotse cyane babandanye bapanga bayararama uno munsi kwari ku munsi w'isabato ayo matelefone kuki muriko murayakoresha sigikorwa kwitaba akora gute ntiratangura ega itangwa n'uno munsi nyene kubwawe ega mu bitega byose byakikirisu na icuma ku basabato bayitanga mu munsi mweranda icuma nda akona kabanga ndakwiye ntibavyumva abantu batarinyira kandiba naho genda muri Katolika muri katikisimu ya Katolika twitwa katikisimu ngaho bavuga tuti wibuke umunsi wa gatanu mweranda umunsi wa gatanu mweranda nitwo uca nitwo nta munsi wo kuruhuka dufise Imana rero yarabiravye iraraba neza ivuga tuti abari mu buja abari mu ikambi kubera yuko abantu batabidegenza nibo bantu Imana yahaye bagengwa n'amategeko yo mu buhungiro yo kwirirwa bagize iki bicaye umwanya uza gukurikira ndakwereka wo muri buhungiro n'abari mahamu no munsi cyangwa ahandi bahabwa indya n'abari mu isabato bahabwa indya kuko bari mu buhungiro isabato itangwa n'abari impunzi
yatanguranye na HCR na HCR kugira ngo yiyumviriye ko yayiyumviye ko kubera abanyayisirayeli bari mu bugaragwa bagahabwa ibyo kurya bya gusa hagati mwabonye abantu bahunze mu isi batandukanye reka tubwire na kimwe cy'abanyayisirayeli cy'isabato nabo nyine tubagirire HCR inzira baha ibyo kurya bya gusa yewe n'amabanga ko mukiri muri HCR ntikora ubuhungiro bw'ahagarahe salamu alaikum wa rahmatullahi Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.